هر یک جمع چیروکه کی وی هیا و هر یک جمع جیب آوای خوبوی چیروکه را دکوته کلیه. ویجه تشتکی وهای کو هر کسی بر به بشتاریه و دکشینه داکو روله که تیدا بلیزه چیروک جنویساندنا پیوای کم جهلا نویسکار و دست پیدکه و بخوندنا پیوا داوی جهلا خوندوان و دقده. و هاد بیجه دست پیکا مال پرا خود حلیم یوسف. نویسکار ویژه نوژن چیروک و رومانا کردی ده همان دمه ده چالکوان ویژه کردی حلیم یوسف ده سال 1967 ده لروجاوای کردستان لباجار عموده جباوکی سرخطی و جدایک کی بنخطی وکو بچوک برا دناوا مالبات کی پنج کر و سیک چاده جدایک دبه. ده تمنه کی بچوک ده دست منویساندنا چیروکان دکه. ده دمک اوسانده که همی هفتمنین ویین شاگرد هلبست نویساندن اوی بری پینوسا خود دابو نویساندنا چیروکان. حتانی بکلوریا آنکو دبستان آمادهی لعمود خوند وجبو خوندنا فاکولته مافناسیه چو زاننگه حلبی. لگل خوندنا خواه نویساندنا خواه به عربی و کردی بردوام دکر. لحلبی بشتاری شف بهرکن ویجهی ین سالانه ین زاننگه حلبی دبه. جدست پیکه و چیروکن وی هم بالا رخنگر و کمیته نرخاندنا ویجه دکشاندن هم جی بالا خوندوانان. جهلا دم وجی بشتاری شف بهرکن ویجه کردی دبو ین لمالان و لجر زمینان ین دوری دزگه و دورین فرمی پیک دهاتن. و ساجیج دست پیک سال نوتی و لحلب بو اندامه کی چالک دکوما خانی یا ویجه کردی ده. یکم پرتوکاوی یا چیروکان به زمان عربی به ناو میر آوس لشاما پایتخت سوریه هاتا وشاندن. او پرتوکاوی یا یکم و یا داوی بوکو به دستورگرتنا جو وزارتگاه را گهاندنه یا سوریه هاتو بو چاپ کرن. هر وها یکم پرتوکاوی یا چیروکان به ناو مری را نازن ده سال 1996 ده جهل وشانخانه آوستای لستانبول هاتا وشاندن. بو وشاندن و بلاف کرنا بر همینوی را روز بروز لپرسین و مترسیا رایدارن استخبارات دجیوی بهتر دبو. از دنیوسینم جبرگو از نکارم ننیوسینم. نفساندن جبو کسکی وکی من مثلا هبون و تنبونه از دنیوسینم تیوی واته گو از همه تنه مرن دکاره من راوستینه. پشتی وشاندنا سه پرتوکن چیروکان و رومانه که نچار ما جاخا ولات دور بکوه. و ده سال 2000 ده بری خود ده اروپای ولات آلمانیای. جورا و پیدا ایدی جیانا پنابریه دست پیدکه. ده سال 2004 ده لگل کچا سرحدی جباجار بازی ده سفدا خانم جیانا خودکنه یک و ده زوجن. دو زاروین وان کچه که بناوه لورین و کره که بناوه روبین دبن. حلیم یوسف به جیانا خویا بردوام لآلمانیا باجار ووپرتاله حتی نینها 6 پرتوکن چیروکان و 6 رومان نویساندنه و بلاف کرنه. حلیم یوسف لگل نویسکاریا خواه ده همان دمه دوکی مروفکی چالاک یه ویجه کردی لگوری دمو درفت خواه هرتم دناوا چالاکی و لدارخستن جور بجور ین ویجهی ده جی گرتیه. گیان مروف رحیوی جبو هستان مینا کانیه که حتی مروف لجیانه به او کانی نه دمچکه و نجی رادوسته نجی دقده رحی
نویسکارێکی ji berhemawiya wêjeyî re mîna malzarokekê ye. Dema ew berhem ji malzarokê derdikeve, çap dibe û belav dibe êdî, tu têkiliya wî nivîskarî bi berhema wî re namîne û dibe ya her kesî. Ew malzarok xwe ji hemêzkirina berhemeke nû re amade dike. Peyva ez ne tenê evim, piştî derketina her berhemeke nû her û her xwe dubare dike. Nivîskarê Kurd di rêveberiya gelek kovaran de cî girtiye wekî edîtoriya kovara Dîwar ya ku di sala 2013 di li Almanyayê derketî kovarên pêl, orkêş û ewraq. Di heman demê de di gelek kovaran de wekî qunciknivîs dem dirêj nivîs belav kirine, wekî kovara Rûdaw, Azadiya Welat, Kurdistanê Nûê, hîna jî di malpera Diyarnamê de nivîsan belav dike. Di televizyonên Mezopotamya TV, Medya TV, Roj TV de 10 salan bernameya gava sêyemîn pêşkeş kiriye. Piştî veya 10 salên peyvê re jî bername bi navê Deriyê Din di Ronahî TV de berdewam hatiye pêşkeş kirin. Hetanî sala 2020 bername hatiye weşandin. Bername bi taybet li ser nirxandin û şirovekirina berhemên wêjeyî yên Kurdî bû. Helîm Yusuf ne tenê di nava Kurdan de lêbelê di hola navnetewî de jî ji aliyê gelek kesên têkildar ve hatiye lêkolîn kirin û şirovekirinê. Berhemên wî dem bi dem êdî ji bo zaraveyê soranî jî têne wergerandin û bi pîtên aramî li Başûr û Rojhilatê Kurdistanê têne weşandin û belav kirin. Li Başûrê Kurdistanê birêka weşanxaneya Endêşe hemî berhemên Helîm Yusuf dê bi soranî bêne weşandin. Hetanî niha 5 van berheman hatine weşandin û belav kirin. Li Îranê jî weşanxaneya Afraz dê hemî berhemên nivîskarê Kurd Helîm Yusuf wergerîne Farsî. Hetanî niha 3 pirtûk ji van berheman hatine weşandin. Berhemên Helîm Yusuf di heman demê de ji bo zimanên dîtir yên wekî Erebî, Tirkî, Farsî, Almanî û İngilîzî hatine wergerandin û dê bêne wergerandinê. Romana Helîm Yusuf ya bi navê Sobarto di sala 1999 de hatiye çapkirin. Peyvê re romana Tirsa Bêdiran 2006, Gava Kumasî tî dibin 2008, Not û neh morîkên belavbûyî 2015, Wehşê di hundirê min de 2018, Firîna bi baskên şikestî 2019 de têne çapkirin û belavkirinê. Pirtûkên çîrokan mêrê aviz di sala 1991 de, jinên qatê bilind di sala 95 de, mirî ranazên di sala 96 de, memê bêzîn di sala 2030 de, Awuslan Derbek 2011 de, Serdema Qazîmazî di 2021 de hatine weşandin û çapkirinê. Helîm Yusuf sê pirtûkên zarokan ji Almanî wergerandine Kurdî. Xiltê biçûk ya Werder Hosfart sala 2011, Werdek, Mirin û kulîlka Nîsanê Wolf Elbruch 2011, hemî werdekên wî Christian Duda 2012. Dem tiştekî wihaya ku kelî bi kelî di nav guherandinê de ye. Mirov ne dikare wê bikire ne jî wê rawestîne. Dem hergav di nav guherandinê de ye û mirov jî bixwere diguhere. Cudayî di navbera mirov û demê de ew e ku encam neyeke. Qedera mirov ew e gava mirin tê, mirov bixwaze nexwaze mirov radiweste. Lê dem her û her di nav guherandinê de ye. Helîm Yusuf bi pênûsa xwe û karên xwe ve diyare de hîna gelek keviran dayne ser dîwarê wêjeya Kurdî.